žalbi Sandžak televizije u Novome Pazaru, a po pitanju dodjele budžetskih sredstava grada Novog Pazara medijskim kućama u Novome Pazaru, kada je gradska uprava odlučila da televiziji Novi Pazar, odnosno regionalnoj televiziji koja je u vlasništvu ministra Rasima Ljajića, dodijeli oko 40.000 evra budžetskih sredstava mjesečno. Prema toj žalbi upućenoj Zaštitniku građana proteklih dana, gospodin Zaštitnik građana Saša Janković je odlučio u iskazu te odluke da nije bilo kršenja procedure, te da je ta dodjela bila zakonita. Dakle, želim da izrazim negodovanje, neslaganje i osudu jedne ovakve odluke. Dakle, Zaštitnik građana uopće nije imao osjećaj za argumente koji su iznijeti u toj žalbi, a radi se o tome da je konkurs koji je raspisan na portalu gradske uprave bio skoro skriven, da je tehnički bio blokiran pristup tom fajlu, tako da su zapravo oni nepoželjni kandidati bili i na taj način diskvalifikovani. Ali i sama činjenica da su i formalno članovi konzorcijuma, najbliži saradnici Rasima Ljajića, a prije svega i aktualni gradonačelnik Novog Pazara, je dovoljan pokazatelj da se radi o najflagrantnijem sukobu interesa, da je zapravo gradonačelnik Novog Pazara potpisivao odluke o dodjeli sredstava iz budžeta samome sebi. Tako da je ovo zaista još jedan pokazatelj da Zaštitnik građana ne odlučuje po zakonu, ne odlučuje dakle po principu zaštite jednakopravnosti svih građana, gdje imamo da je televizija bliska vlasti u Novome Pazaru dobila budžetska sredstva, opoziciona Sandžak televizija nije uopće bila u prilici da konkuriše. Zato je zaista ovakva odluka nešto što je za osudu i za potpuno odbacivanje. Ono što je ovih dana vezano za ovu televiziju koja se zloupotrebom budžetskih sredstava dakle finansira, jeste i činjenica da ona potpuno neprimjereno objavljuje snimke navodno presretnutih razgovora. Dakle, snimke prisluškivanja. Zamislite sada imate ministra za telekomunikacije koji svoju poziciju ministra koristi za prisluškivanje građana, a onda te snimke daje svojoj televiziji da montiraju razne materijale koji se koriste u svrhe političkog obračuna. Žrtva takvog obračuna je bio i narodni poslanik kolega dr. Jahja Fehratović. Dakle, imamo novu praksu koja je zaista neprimjerena, koja nije bila svojstvena televizijama, odnosno medijima koji iole drže do svoga nivoa. Ja sa ovom prilikom tražim i od premijera Vučića i ostalih nadležnih organa, prije svega tužilaštva, da u skladu sa svojim ovlastima pokrenu pitanje odgovornosti i regionalne Novi Pazar televizije s jedne strane, ali isto tako i ministra za telekomunikacije zbog zloupotrebe svoga položaja i prisluškivanja građana. Hvala vam. Ima li pitanja? Hvala. Prisluškivani razgovori. Dakle, prisluškivani. Objavljuje televizija Novi Pazar u vlasništvu Rasima Ljajića je prije 2 dana objavila snimak navodno prisluškivanih razgovora narodnog poslanika Jahje Fehratovića sa još nekim licima i to je objavljeno u cilju kompromitacije
narodnog poslanika koji je navodno imao sastanke sa osobom, kako su oni kazali, agentom VBA službe. Dakle, stvari kao u filmu, ali kada tako nešto objavite na televiziji, pogotovo u toj vertikali gdje imamo ministra za telekomunikacije, prisluškivane razgovore, objavljene na njegovoj televiziji, dakle nešto što je zaista stravično. Izvolite. Audio snimak. Radi se o audio snimku vidno montiranom koji šušti, gdje imamo prijelaze. Dakle, radi se o snimljenim, ne znam, bilo kojim razgovorima od kojih se montiraju razne kombinacije koje imaju za cilj kompromitovanje političkih protivnika. To nije sada moje da utvrđujem. Dakle, ono što je moj utisak i ono što je izazvalo u meni moralno gnušanje jeste sama činjenica da se jedna televizija usudila da tako nešto objavljuje, pod jedan. Pod dva, da je ta televizija u vlasništvu Rasima Ljajića i njegovih saradnika, a pod tri, da je Rasim Ljajić ministar za telekomunikacije. Dakle, to su tri momenta koji su meni skrenula pažnju. Da li je bilo takvih razgovora ili ne, niti je moje, niti sam u prilici bio da utvrđujem takvu mogućnost, ali i da jeste i da je to sve autentično, radi se o nezakonitom prisluškivanju. U najboljem slučaju. Ja sam siguran da će lica koja su direktno ugrožena, dakle, pretpostavljam da će narodni poslanik Fehratović sigurno uputiti krivične prijave ili šta je već neophodno sa pravne strane, ali ja ovdje reagujem kao narodni poslanik, predstavnik građana, prije svega iz Novog Pazara, Sandžaka, koji su bili izloženi jednoj takvoj moralnoj medijskoj uvredi. Molim? Razgovor je dug, ja sam oslušao samo jedan dio, potpuno je tema onako besmislena, nema tu ništa sadržajno. I poenta je bila da je osoba s kojom je navodno razgovarao narodni poslanik Jahja Fehratović, kako oni tvrde, agent VBA, to je poenta. U razgovoru nema ništa senzacionalno, ali je poenta kompromitacije i naslovi, portali i televizija Ljajića su objavili, eto dokaza kako Zukorlićevi saradnici sarađuju sa obaveštajnim službama. Dakle, poenta kompromitacije je to. Da, pa VBA, valjda Vojno-bezbednosna agencija Srbije, da, vaša, naša, jest, da. Molim? Pa, vjerovatno zato što obaveštajne službe su kod nas nešto što nije baš tako popularno, bar ne u Sandžaku. Dakle, svaka saradnja sa obaveštajnom službom kod nas u Sandžaku je sramota. To mu dođe kao neka vrsta špijuniranja, jel tako? Da narodski kažem. Tako da je to intencija. Mislim da ovo nije ovo čak poenta. Pretpostavljam da je ovo pokušaj uvođenja jedne nove prakse. Pa se vjerojatno krenulo sa sada doktorom Fehratovićem i još nekim osobama, a onda će vjerovatno u nekoj završnici pred izbore bi trebao i ja vjerovatno se pojavim u tom filmu, jer bez mene to sve ne bi bilo interesantno. Rasim Ljajić, kao što znate, ima dvije stranke. To znači dva lica. Jedno za Beograd, jedno za Novi Pazar. Ima SDPS za Beograd i na tom SDPS-u on je fini, prosrpski, čak srbofilski političar koji voli sve što je srpsko više nego ono naše i tako dalje. Dakle, to je lice prema Beogradu. Ali on ima i drugu stranku, isto njegovu, što je fenomen, vjerovatno evropski, svetski, jedinstven slučaj da neko ima dvije stranke. Opet SDP, ali samo bez S, to znači bez srpsko,
a onda je tamo priča koja nimalo nije prosrpska, ni u korist Srbije. Onda se tamo igra po sandžačkim pravilima, gdje se igra na emocije Sandžaklija na drugi način, gdje se ta komunikacija, čak i ako se desila, satanizira i predstavlja kao nešto što je opasno. Naravno, meni nije nejasno da je takvo ponašanje. To je prosto panika koja je nastala nakon ovog mog ili našeg političkog prodora ovdje u Beogradu, ulaska u parlament. Gospodin Ljajić je, dakle, decenijama živio na tome da zastrašuje Srbiju sa mnom i da je onda brani od mene. Međutim, evo sad prilike da vi ovdje u parlamentu i kao mediji, kao kolege narodni poslanici mene upoznate i da zapravo vidite da Srbija nije u opasnosti od mene, moje političke organizacije i struktura koje sam osnivao i predvodio. I naravno da u tom slučaju gospodin Ljajić gubi uopće političko tlo i da će veoma teško da dalje politički opstaje, a pošto vidimo da i taj kapital je zapravo bio osnov za uvijek njegovu udaju u neku vladajuću opciju, sada se i to topi, tako da se ta nervoza širi i onda su otprilike ovo neki posljednji trzaj i zato se ide ispod pojasa, posljednji trzaj gde bi se ugrozila ova naša ili ako hoćete konkretno moja politička dominacija na biračkom tijelu koje je on proteklih godina koristio. Hvala i vama.